Siasa chimero nichionekete vukatha kiri mambura ya kuruguria chachamoi ya nyomba kwa nyomba ya redreti ya kithiri kantere chekaguru ura wari minista wa urimi Franklin Mithika-Linturi nonekete kuthumba bunene ninjuri ya Kawira Mwangaza bakiwa akithira nare miringo ya Rwangi running keriti Kawira akithira akiomba nanwe bidrete bakiongelana kwa Kawira eterete Peter Munya na Mithika-Linturi debene 2027 mariketondeto mutugi kare na tutariria nkuruki Ugeja gwikandururu emwe ukaraumu ngavana wetu ukaraumu mirundiri raumu MC okuno ntumbeci cia tengi na mbeci baitire bauga barenda kuthithia Azandi migambo ya nchamba mbithi ura ni murungamiri wa ritingugi obisi-ini ya ngavana wa Meru Kawira Mwangaza akiuga mbunge ya Meru ni aritire kina kiria giatangikire bajeti ya mwaka juju jwa thirikari kia gutirita ndithia cia nja migambo iria aritite kagitene karia we na abisa ba thirikari ji bakuruguragia mubango jwa guchachama ng'ombe nja kwa nja ntere cha Kaguru na kieni negeke siasa cha Meru nichonekene kugwata na kururia muta mbere atongeria baba gitegere MCs bambunge ya Meru mono barabati kugwatana na Kawira Mwangaza bakiromba kariba Meru mwankene jwa ngiri jere mirongo iri na mugwanja gutigire MCs bau bonde bakwana bau bange bonde nante gukira nante kwenda guciangaratanĩria igitara kinya tukauga no peu kuna mtaburume okura mwaguru gwitwa ngavana Kawira Mwangaza kinya to aburuta ba muringe iboko to 27 na Meru tutitekeria giti kia ngavana gutuika MCA ibo bakathura ngavana uria bakwenda no ngavana u bakwenda kuthura to wananchi no hao enera ngavana Kawira okulukira yumete tiania yembe kana nimenti muntu ombera impeach ngavana umete ko muntu obailo impeach ngavana umete ko ibo mbera babonde bakorwa ngavana Kawira 2027 nyumbani ne ule keyo tanguo ote ule umba kuthithwa kaire no mwana ochiarawa kwa ule ri ao tayari ri atere nguo 2027 abakana kingia tongeria bane baugite mathina na mutharabene juria Kawira Mwangaza ari wakagita gaka akethira akionoka na karitira Meru ngugi mwanka mwankene jwa ngiri jere mirongo iri na mugwanja na kinyethira akithurwa kaire kwa mianka ingi 5 kirimanto jonde itogweta tukionaga Murungu na twina makagita gati kuraja mantu juja kathira ende mantu ya kotini mwathani ari mbere nonto sauti ere itirwa kuthura Kawira Mwangaza 2022 yari sauti ya Murungu ikorokire takira antu ba Muru na ndenda kubwira antu ba Meru ngavana Kawira Mwangaza no okethira ari ngavana mwanka kure ikinya 2027 na antu ba Meru bamuchokia kaire gipindi kia mianka 5 na thaiji minista bakabere borimi barane Mithika-Linturi na Peter Munya bonenie kumereria matagite kio ngavana kieni neke ne bethirite bakitharikirwa bonene atorua ita ore kundire kinya totekwenda mwembe ukumira ndije na ale kundi abatu ko yamanango yambi uananga kuena motolo Meru akasema kuna takataka Meru unajua ile takataka anaona ni ile alipatiana ya fertilizer imbi ananga ya fertilizer motolo kethira imunya no muije yote tactics yotije chiawe kethira no onge wangirigasha uteke otije kiawe na atu uteke otije kia babangi kana wichiria wike ontije uteke ontije ndetho chionde ingetete ate we shika huko wengine washike tigania na ule okuigwa pale haja weju South Imenti na atu taugira tutikaroto nya opposition yani na kuona metho ya kuona uthirikari Kawira kaunti na thina na ate kuona thina ere tumite William Ruto amwenga wana Yesu asifiwe eti Mithika-Linturi na ndino tura noe wejete kuthiria thina cha Meru na ugerwe mbu mugere ni mbu okathiria thina cha Meru ate na ogwe uyu mwo thina cha Meru Munya atotigire thina guko gwi gintu bona na mbere Kawira Mwangaza
abeteretha ja muhiro kona abaingeria kiongo rono ruthira na ntuku ya kiumia nthiru nyuma ya mubunge wa Central Imenti Kirima Nguchine kwithira agitetera DP Rigathi Gachagua kiria kia mababa Kawira Mwangaza ndorio kanyua kanoko gakuga twambe ngavana Kawira Mwangaza no ntobo bariuga ari munini wa rais na aria agaimpichwa gutegwa agetete atia na onge akarunga makauga itukire Murungu tutige gwikira muntu manto yoro na muntu ugo kuga itukire Murungu no wetherwe number 1 kuga ngavana Kawira Mwangaza kinyethero utigwa thithitie na gite atia yani muntu no mwo kwaria kweli MP bariuga ura na karue paka ugo na gite atia so batena kiao na mwekuru ari utongerie kenda bora Kawira Mwangaza Meru bokauga Meru itena thina inde bokarwaga reito biantu bange muthiene mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri noroti kinya weki uthurano negiki kaniera twathawa imogororo kilasi 4 mogororo aitere thukuru athoma yonthe athireria kilasi mbi na thina cionthe cia Meru ciuma naiko mogoro ubo mumenyarietwa etawa Kiberi rendo bori anto ba Imenti waitekeria Kiberi kira kioraire ngavana mbere kibauraira mwekoro o Kiberi kira kioraire ngavana ba ile waitekeria kibauraira mwekoro o kuma Kaguru wandine ankwene gicigo mbunge kia South Imenti nkiripoti rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare.